Bona bafethu uvani lo. Yabona kodwa ama-fans ethu sometimes. Ngizana kubona ividiyo labafethu. Apparently, le game kade idlala i-Orlando Pirates against i-Durban City izolo. Kade kukhona i-photo shoot yama-fans ngaphandle. Kade kufike umuntu naleli bhodi leli ukuthi-ke ama-fans afike khona azoshutha, yabo. Nilibona nje bafethu ibhodi libhalweni, niyayibonela, yabo. So, into engizoyisho la, I hope ama-players ayayibona into eyenzakalayo currently, yabo. Thina as fans sesi-accept-ile ukuthi-ke i-league eyithu. And lokho kuzosilimaza in the long run uma ama-players engawenzi umsebenzi ekumele awenze. Because tell me why kunaleli bhodi leli? Why kunaleli bhodi leli bafethu? I know bafethu most yabantu beyitshela ukuthi-ke kule game le Durban City bese uyothola u3 points, but leli bhodi I feel like ku-extreme. Ngibona abanye begqoka iy'kibha bethi champions, bafethu, come on.